Bem-vindo mai tinang 2025, tinamfong sempre sai momento especial ida mai ita, laos det atu celebra mudanças de calendário. Mabemos atu reflecte konaba ita ni viagem moris niang, inisio batina ida ne mak oportunidade ida mai ita atu avalia ita ni ang, plania ita ni esperança sira, no hafong ita ni kompromiso ba maromak. Buat nebe importante liu laos det mudança numero sira ia calendário. Mabi oinsa ita uza tempo hotu nebe maromak fo mai ita kada tinang dida niang atu bele moris homatenek no ia significado. Ita kotu ona ita ni viagem moris niang ia tinang 2024 liuba. Dalam rumah ita kuliah ita ni ang eipa tempo ne laulais tebes dunipa. Husi segundo ba minuto, husi minuto ba oras, husi oras ba lorong, husi lorong ba semana, semana ba fulang no fulang sai bato tinang. Tempo sirne lau hanesang ita piskamatan date. Tempo mak presenti divinu ida nebe maromak fo bay medida, no maromak fo bay mahtotu hostok tempo nebe hanesang oras 24 kada lorong. Maybe oinsa ita uja tempo ne mak ididak nia responsabilidade. Ema idida uja sirne tempo yang manera uniku no lah hanesang. No idane se reflete valor sirne be ita kaer prioridade sirne be ita establece no ita ne compreensão kleang konaba significado no objetivo moris niang. Se ita uja tempo ho matenek selori benefício barak nebe ho folimbot ma ita ni moris idida. Ia dalam spiritual, emosional, pratiku, belemos fo valor rohan like niang ma ita. Enquanto tempo nebe ita estraga se liudet no sei la fo sentido ida ma ita. Se ita le ia Salmo capítulo 90 versículo 12 ia naba salmista haromba moromak ho didehang. Hanoreng ami atu surah ami loron sira atau ami bele buka fuang larang matenek. Ia versículo idane salmista haromba moromak atau hanoreng ne povo sira comprende oinsa uja sirne tempo limitado ia mundo done ho matene consciente no orientado ba objetivo divino sira. Mabe dalam barak ita estraga no la utiliza tempo sirne ho matenek. Anesan tempo buat tidak be lahir limite. Konsiensia kona ba limite sang tempo niang tengki lori ita ba moris somatenek. Moris laos det atu goza momentu badak ia mundi dane ba be perparamos ita ne ang ba moris eternidade niang. Ia Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11 inaba dia mene. Maroma kalau buat hotu furak tuir nia tempo. Nomos ni tau tempo rohan laik ia emane fuan larang. Ia frase kormeane deang maromak halo bot hotu furak tuir inia tempo idane hanuring katak maromak ia tempo nebe furak ba bot hotu nebe acontece ia mundu idane no maromak hakarak atu ita proveta tempo furak siri ia mundu ne hodiak no masimu ia dalang nebe los maromak hakarak atu ita uza tempo ba buat sir nebe ia valor no significado ni hakarak atu ita uza tempo sirne badines halo servisu esforço holaran tomak halo diak ba ema seluk sai bensang ini be ita ia servi maromak no servi ema seluk ho doming no ikus mai tempo sirne ita uza ho di fo gloria ba maromak tamba ita ne moris ia det sentido se ita derizi bototo ne be ita halo ho di fo gloria ba maromak tamba nemak ia Kolose capítulo 3 versículo 23 ne dehang no ia buat saya det ne be mi halo ho laran tomak hanesang banai tempo saya det mak ita uza ho di halo bototo ia moris idane thank you for gloria ba maromak ne narang tambah tempo sirne mos mahiu sinia. Mas kenune ita mos tengka noeng katak ita ne tempo yang mundo ne limitado. Anoen tok oinsa ita prensia tempo badak hirak ne. Anemba mos katak ita emane kreatura rohan laik niang laos temporario ne det. Kita tardi atu realiza katak moris ne temporario det. Enquanto eternidade mak ita ne objektivo lolos. Frase balu ia Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11 oing ne mos fosai ona ma ita katak maromak halo bot hotu furak tuirine tempo frase balu tuir maine dehang no mos ni tau tempo rohan laik ia emania fuan larang versículo ne revela furak katak maromak mos tau tempo eternidade ia emania fuan larang nebe liga ita ne klamar honinia eternidade significa katak ita ema tengki ia komprendesang kleang konaba moris ne la hotu date ia mundu temporário idane mabe se ia moris ida depois de ita ramata ita ni viagem moris niang imundu idane no moris imundu ne la last date badak date no la permanente dalam rumah ita ocupado demais ho dibuka no luta babuat mundu niang to halo ita lua katak moris ne badak tebes no moris imundu ne mos provisorio date
Idane la significa kata ocupado ba actividade mundial a importante. Tambah buat sirne hotu, ia papel, no ia significado, ia itane moris lorong niang. Mabe ia buat idane be la menos importante maka consciência kata buat nebe ita buka no luta, ia mundo dene mos la interno, ka la permanente. No los duni kata ita moris ia mundo ne mos la permanente duni. No ita la bele predicta, saya maksi acontece ma ita e lorong abang. Ita ne moris ni anesa aisuar nabe mosu ia tempo badak det, depois la conquedas. Tiago capítulo 4 versículo 14 diang none. May be imi laten lorong abang ne sela oinsa. Saya mak imi ne moris, imi mak abu-abu nebe musumai to tempo itu andet no la clear la confali. Versículo idone ita ema ne moris descreve hanesa abu-abu idone nebe musu ya tempo badak det, depois la conquedas. Imagine idone hatudo oinsa ita ne moris ne badak compara ho eternidade tangne. Ita la bele moris hanesa itene tempo ya mundo ne la limite. Tambah itene tempo ni limitado, husine ita tenke hanoing laos date foka ba buat nebe temporary sira. Mabe buka tirmos valor interno sira nebe marom hakarak atu ita moris ba. Perigoso tebes se durante ne itene tempo moris niang ita gastarit na konho ambisaun, ocupado serviço, carreira, halibur osang, halibur rikusoing, no buka reconhecimento si emaseluk, se ita fokadet ba moris sira nesang ne, se risco ma ita hudi halua, objektivo no valor moris niang, nebe kliang liu, no rohan laik liu. Laos ita ne familia balon nebe uluk ita mutu kalau sira, ia tinan sir liu bane, agor lah ona itene let, laos sira mundu selukona, reto buat sirne be uluk sira buka no luta durante sirne moris ne. Ida mo sira lori, bototo sira idet iya raine leteng. Laos maromak ne lefong mo sa tete ona maite ema katak, lihusi one ko sarbeng o si hang ay hang, to o fila fali baray, tambo o may usiray, o makray rahung, une o se fila fali baray rahung. E livro Genesis capítulo 3 versículo 19 ne. Husiray maromak kria ita di moris, no husiray ne mos, ita se fila fali ba wang hira ita mate. Ida ne makrel dari ida halo ita lua kata ita ne se mate. Maske ita ne ising se fila fali baray, may be ita ne clamar ne se la hotu. Ia Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 no 2 ina vamos dehang. Bototo ia nine tempo, no activade hotu ia leng okos ia nine tempo. Tempo ida atu moris mai, tempo ida atu mate. Mensaje principal no si versículo idone maka atu reconhece no simu katak, bototo ia moris idane acontece tuir ne tempo rasik. Refletamos ciclo moris emania, musi tempo moris mai, to tempo ida se mate. Se agora maromak se fo tempo mai ita ho di moris, mai ita moris ho matene kleang. No uja di diak tempo nebe se ia, hanesang ia Kolose capítulo 4 versículo 5 hatetene. Versículo diang matene kleang mak ema ida nebe hatene uja diak tempo nebe se ia, ema matene selo uja tempo ho di gosip, selo uja tempo ho di kepodet emena moris. Ema matene se badinas halo servisu, laos badinas gosip det emena moris, konta det emena vida tetak narahun di diak emena vida. Tambah ema balon hanesane sira monis lakai uja tempo di badinas halo servisu, mabe badinas fali meta emene vida. Hanesa lolos kes maromang nelefong hatete ya 2 Tesalonika kapitulo 3 versículo 11 ne, no ina ba dehang. Tambah amirona ona katak, ema balo ia mini let mak baru. No sira la badinas halo servisu, mabe badinas atu mete det ema seluk ni vida. Saya ema ne tege badinas halo servisu, laos badinas mete katetek emene vida. Ola servisu baru fali, mete emene vida o badinas fali, badinas to kom laut. Ema matene kleang mos sila ujane tempo, ho dilarang moraset ema. Lalu liador ho dikredet problema, la fita tung fitna saya, la jugal tung julga saya, la selingkuh tung selingkuh saya, selingkuh to timur lana sini, ema to kunya sautunia, emne feng, emne lain, emne dobeng, aturat tu kiras. No ema matene klemak, ema idane hatene ujane tempo ho di hadiani ang, hadiani moris, hadiani karakter, aminta ni konhecimento, ia kulinari moris niang, hatene halu buat diak ba ema seluk. Ema matene kleang masken ia masalah naing ida, mai beni hatene buka maromak, ia relasang maromak, igus mai maromak ujane moris, ho di sai bensang ene beret ne ia. Senune, mai ita tensang o insa ita usa didak tempo sirnebe maromak fo mai ita. Tempo sirne ita usa diak onaga, o gastar birudet. Tempo sirne ita usa matenek onaka, o sidak matenek diak atau jere tempo sirne. Efesus capítulo 5 versículo 15 no 16 ina ba denune. Tambane, hade diak o insa imilau, laos nudar ema baik, mai benudar ema matenek leang. Hola fali imini tempo, tambah loron sirne makat. Importante tebes atu ita tawa tensão, o insa ita usa tempo sirne, liliu ya kontexto agora nabe na konho, tentação, desafio, no oportunidade, tambah tempo mak ita ne recurso ida nabe ia valor liu. No momento hototu nabe ita iya, maka oportunidade ida mai ita atu badina servisu, hadiah moris, hadiah ang, hadiah halok sira. Kari tinan liu ba mai itla konsega atinji plano sira hotu nabe ita establece ona ketalaran tristi. Se ia tinan fong ida ne, hanesang oportunidade fong ida mai ita atu halo mei sirne, sai real dadi. No kita lu uja mos tempo sirne ho dibuka maromak hak basic ambania. Maski ite masalah naing, hanaim ba mos katak ite moris emundune la permanente.
Tambah, bot hotu ia nini tempo, no aktividade hotu ia laleng okos ia nini tempo. Tempo ida atu muris mai, tempo ida atu mate. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 no 2, oing ne. No Jesus mos dehang. Tambah kita kusihau imila bela halo bot ida. Ia João capítulo 15, versículo 5 ne. Ita belang moris tama moroma se fo tempo ita hode moris. Se tempo ne ita uja laku hak basic amba nia, ita se la bela halo bot ida. No ita se gasta tempo sirne laho valor. Tambah tempo nebe maromak fo, mak presenti divino ida nebe ita tengke agradecer no uja homa tenek. Maroma hakarak atu itu uja tempo sirne, laos det atu cumpri necessidade mundo niang. Mabemos atu fornece valor rohan like niang nebe ia lalean tuir mai. Tambah ne, mai ita aproveita tempo ne di diak, nebe maroma fo mai ita wanghira ita se moris yang mundo dane. Prensa tempo sirne homa tenek ba, ho di orienta ita ba moris nebe na konho significado, valor no proposito divino sira. Tambah tempo ne selau liulai stebes no nunca hakarak hing ita.